Gospodine Tajs, mi smo, ja mislim, tačno prije negdje 2 godine bili na ovom istom mjestu i razgovarali o istoj ovoj temi. Šta se u međuvremenu promijenilo i je li se promijenilo i ako jeste u kom smjeru? Smijem ja reći istinu, šalim se. Promijenilo se nagore, mislim, ovdje uvijek došlo je novi izvora zagađenja. Ništa se bitno ne radi. Čačkamo, malo pomažemo se, ministarstva rade svoj dio posla, ali nije to rješenje. Dok mi ne izbacimo ugalj iz Sarajeva, loženje uglja, čvrstih goriva, dok mi ne izbacimo upotrebu automobila koja na tehničkom pregledu ne prolaze. Danas imate tehnički pregled, okolišni elementi, ali nije onako da kažu da te izbaci, nego samo da se plati. Znači, rješenje je strategija. Napravljene su i kantonalni planovi, samo izvedbene planovi za svaku godinu. Šta ćemo uraditi sa Sarajevom, šta ćemo uraditi sa ugalj, šta ćemo ložiti. Jer mi smo nekad 70. godina ložili ugalj i u toplanama i u svemu tome. Imali smo tad pametne i sposobne ljude, gospodina Bluma, dignut je kredit $200-300 000, uveden je plin i izbačen je ugalj. Poznati naš čumur iz Sarajeva i riješili smo te probleme. Kad toplane su sve prešli na gas, tada su i mnoga individualna ložišta prešla na gas. Međutim, poslije rata, 30 godina, ponovo se doseljava, grade se kuće neplanski, sve su te kuće koje se nove grade, 95% na čvrsta goriva, na ugalj, drva, i emisija se povećala zadnjih godina, posebno sumpor dioksid raste, 300-400 mikrograma, to mi nismo imali prije 5 godina. Imamo mi problem sa prašinom. Prašina je naš standardni problem, PM10 čestice, enormno visoke. Mi smo nekad najzagađeniji po česticama u regionu. Jest da se mnogo emituje, ali osnovni uslov Sarajeva je. Sarajevo je izgrađeni grad na planini 500 metara i preko 500 je planina. Imamo okolo velike planine također, koje stvaraju kotlinu. Znači, Sarajevo u kotlinu ima svoje klimatske ograničenja. Ima on svoj poklopac ovdje, koji poklopi ovu kotlinu, to su temperaturne inverzije. Tada 300 metara od baze kotline gore se nalazi poklopac i ništa što zagadimo ne izlazi van. I to su te kritične zimske uslovi. Nema rješenja dok se ne smanji zagađivanje. Znači, smanjiti zagađivanje, to znači smanjiti emisiju, uraditi sa saobraćajem, popraviti ceste. Rekli smo, čvrsta goriva izbaciti, kontrola automobila. Sve to moramo ako hoćemo da živimo u ovom gradu. Stanovništvo je siromašnije, ali zdravlje je opet najbitnije. Ne može ovaj grad dozvoliti to, međutim ima rješenja, ima fondova evropski za zaštitu okoliša i svjetski, koji će vam uvijek dati određena sredstva da jednostavno počnete rješavati utopljavanje zgrada, smanjivanje, energetsku efikasnost povećavati, obnovljive izvore, plus postepeno izbacivati ugalj iz grada. Ne može se narodu zabraniti da se grije, to je apsolutno tačno, mislim, to je iluzorno. Ali se može svake godine reći, prebacit ćemo na plin to, a jednostavno neka grad, neka kanton Sarajevo drži cijenu plina u zimskim uslovima onako kako je obećao kad su ljudi prešli i sa tom cijenom. I cijena će uglja svakako ići, možda će biti veća i od plina. Sigurno rudari već to zahtijevaju, ali mora se ovdje stabilizovati cijena uglja, pa makar sufinanciranjem moraju se priključiti na plin sva ova ložišta, prijedloge, jednostavno na neki adekvatan način, da li kreditima, da li nekome pomoći besplatno, sve zavisi od toga, ali se mora to uraditi ako hoćemo da živimo u gradu. Bez izdvojenih para od Skupštine kantona Sarajevo, 10-20 miliona godišnje, da se nešto uradi, mi ćemo za 5-10 godina postići nešto. Bez toga
I dalje ćemo svake godine pričati kad dođe zima šta nam se dešava ovo. A to podrazumijeva i određen broj stručnjaka koji bi se morali konstituovati. Pa, pokušali su konstituovati ove stručnjake, ali kakve su naše vlade, kakve su njihove mogućnosti, kakve njihove promjene, sve se to dešava ovdje. Mi nemamo jednostavno ciljeve. Mi nismo postavili ciljeve, hoćemo da očistimo. Kad nešto postavimo, treba grad očistiti od zagađivača. Onda se to može i postići ako svake godine napraviš plan. Dok to ne napravimo, ali izdvojimo sredstva za to, nema rješenja. Ne možemo mi bez ciljeva, bez planova, ništa napraviti. Samo ćemo pričati i opet ćemo disati i umirat će ljudi. I to je naš problem ako ga mi ne pritisnemo vladu kao građani ovoga grada da to uradi, neće uraditi. Mi imamo tu stanice koje mjere, stanice mjere kvalitetno. One su usaglašene sa isto standardima 17025, kontrola, kalibracija se radi na 5-6 stanica koje ima kanton Sarajevo. To su kvalitetni podaci. Sigurno su podaci kvalitetni. Treba dodatna neka mjerenja vertikalnog transporta. Treba neki centar za upravljanje napraviti okolišem iz koga će sve ići, koji će jednostavno dirigirati kako se ljudi sutra ponašati na osnovu prognoze, ali moraju određeni podaci još vertikalnog transporta. Ja ne može mjerenje samo zbog mjerenja. Mjerenje samo služi za kontrolu onoga što smo već izračunali rekli da će biti. Mjerenje možemo konstatovati samo smanjivanjem zagađenja, ja bi to očekivao. Da se smanjilo zagađivanje zraka, jednostavno da je zrak bolji u Sarajevu. Bez toga nauka tu treba sigurno. Treba mi modele da napravimo, mislim, da jednostavno ocijenimo šta trebaju urbanici da računaju da se više ovaj grad ne zatvara u velikim zgradama, da imamo svoju cirkulaciju u takvim situacijama kad je stabilna situacija. Imamo svoj noćni i dnevni vjetar koji su vrlo jaki i koji bi čistili pola grada i više da nisu napravljene zgrade velike. Nema bez plana urbanizma, zagađenja, saobraćaja, ceste, sve se to mora planirati. Neko je nekad rekao Sarajevo ne može imati mnogo ljudi više i ne može, u ovoj kotlini ne može se više razvijati. Ima kanton Sarajevo još ide, ne moraju svi u centar baš da napravi visoke zgrade. Kad vam je preko 500 mikrograma po metru kubnom, to je indeks zagađenja vazduha, onda je stvarno opasno. Po tim svjetskim normama, mislim, napisani EPA norme američke i ove evropske norme, preko 500, to je opasno. Opasno udisati. Posebno to u prašinu koju imamo. Ta prašina je, kad je vi udahnete, mislim, to je sitna čestica koja u sebi ima i metala i svega, i poliuretana, od sagorivih materija, od uglja i od automobila. To je najgore što se lijepi. Kapacitet pluća smanjuje se. Jednostavno čovjek traži više zraka. Kad nema zraka, srčano oboljenje i ostale stvari se dešavaju se, infarkti. Sve to situacija zbog takvog lošeg zraka. Ima jedna situacija, mi smo imali 70. godina i lošiji zrak, vjerujte. Više nego što je ovaj. Kad su nas pitali šta da radimo, kako ćemo otvarati prozore. Rekao, nemojte otvarati prozore, otvarajte plakare, tako možete provjetravati.